waragonzwe yamanuka yabaye ntago amakosa yari ayawe nari mfite kubikora uzi gute izina ryanjye nzaho utuye nzi icyo ukora ngo ubeho nzi ko hari n'abantu bari kuguhiga umukobwa bahuye yararebye ku ishuri disi abantu bose bazi ko yapfuye abona akana kari kurira akana ndetse kamenye ko papa yanahamagaye mama kabigahisha kuki wambwiye ko papa atigeze ahamagara umugabo mu binyamakuru banditse ko yapfuye rest in peace umusaza umuntu wa mbere yahamagaye yabwiye ati niwe wenyine mama kayi nawundi ndabibwira urebe uyu nawe cyakiye bafashe kigahita kirasa yaravuze ati uyu ntago ari umugabo wanjye ni cyari cyaribye imyirondoro y'umugabo we kiramwiyitirira urebe yatarajya kure mugenzi wo mutunga imbunda ni kati twabibonye byabaye yagambaniwe n'inshuti yari yizeye yimenyesha ko akiri muzima inshuti ye nuko byagenze yasigaye mu nzira sibyo naho yasigaye gusa ajya kugenda yafashe telefone ye telefone buriya y'umuntu ibirimo ibintu byinshi katorori tangire hano kana kari gucuranga piano ni kana kiba kita Ana ababyeyi nabo ni abagome umwana yitwa Ana twikohereze filime kari gucuranga izagahinda bundi rega n'indirimbo umuntu ari kumva bikwereka umurengwa asigaye afite n'umwijogotonyoro mu byo bintu ushobora kubirebera ku ndirimbo umuntu asigaye yumva jano kana karakariye mama shaho basi wagerageje gucuranga ibindi bintu mwana wanjye basi mu rugo tube dufite ibintu byiza mwana ari gucuranga indirimbo z'agahinda kiri hano wakumanze umukecuru jya kureba rebe uyu ni madamu wa Will Scott nabafasha Scott, we're with the bureau. Madame Scott duturutse muri FBI umugabo afite tatuwaje Will Scott is your husband? harya Will Scott si umugabo wawe My ex-husband. yahoze ari umugabo wanjye bari baratandukanye Attempted to make contact with you recently. mu minsi ishize yaberigeze guhamagarara kuki Dead. yarapfuye ariko He passed away a few days ago. hashize iminsi mike apfuye mwakabaye mubizi ibaze n'abakorera FBI I haven't noticed anything. ese nta kintu kidasanzwe waba umaze iminsi ubona ugakeka ushaka kuvuga iki You don't know, tried to get in touch with you. ese umugabo we ntabwo yigeze agerageza kukuvugisha Passing. cyangwa undi muntu wakuvugisha nyuma y'uko umugabo wapfuye Why? kubera iki ariko It happened? hari icyabaye There's nothing for you to worry about, ma'am. nta cyatuma uhangayika I do want to stress, however, that this matter is very important. ntabwo twashaka gutera stress ariko iki kibazo cyari kibiteye ni ingenzi Information regarding your husband's nugira amakuru unayekeranye n'umugabo wawe people that he was spending aho yaba ari days leading up cyangwa abantu yabanaga nabo bya hafi immediately. watumenyesha Will and I divorced 4 months ago. maze amezi ane ntandukanye n'umugabo wanjye We've had since was during custody exchange of our daughter. duhamagarana iyo agiye kuma umukobwa wanjye cyangwa nka mumuhango babirirwane Think of anything suspicious, please let us know. we nugira icyo ubona ukeka uzatumenyesha How will I get a hold of you? none se nzabahamagara kuki ko mutansikiye nimero zanyu twe dufite izawe humura nyagasani abagabo bacishene yarumirwa gusa kana kumvirizaga kana gacaho kaza kwicara hano mama arumiwe abantu baje kumubaza ngo bakorera FBI kandi bamubaza ko umugabo yapfuye ngo ntabwo muherukana iki niki kandi nta muntu utabizi ko umugabo yapfuye nuko dutangiye episode ya 3 mwibutsa izi filmu zisanga ku gasobanurifilms.com bimeze bite rebe umugabo aracyazerera umugina n'uyu munsi nta muntu umwe afite wo kwizera gusa aho twasigiye mwahabonye ndetse izi filmu ukeneye kuzamamazaho uhamagara ku cyiciro gikuru cy'agasobanuro bakita Rock Entertainment 0786688331 sibyo cyangwa mukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu ababishinzwe bwombi iki niki baragusubiza katurori
kudutangiye bakize Cypher. Mugabo ari hano. Rebe. Fata dunia yo tuceceke. Mind. Nishimiye ko ndi ibitekerezo yamugarukiye. To be honest with you, I didn't really have a choice. Mubwishe kuri namahitamo nari mfite. I didn't come back because I trust you. Ntabwo ngarutse hano kuko nkwizera. I'm here because you're the only one left. Ahubwo ndi hano kuko ari wenyine usigaye. Got you. All right. Sawa. I'm listening. None ndakumva. What do you want to know? Urashaka kumenya iki? Wa mukobwa. Tell me everything. Kira buri kimwe. Well, I don't know everything, but I'll tell you what I know. Ntabwo nzi byose ariko ndakubwira ibyo nzi. Wumve. Okay. Nyine. I've been after this document for a while. Iyo document bamaze igihe kinini Who nyibaza. are they? Ese ni bande? They want. Barashaka icyo abayibazaga. Who are the targets? Ibipimo biri kuri iyo document ni byande. What is the end game? Ese uyu mukino uzarangirira he? And these people that are listed on Abantu bari kuri iyo document implicated in this whole scheme? ese Or bose bari muri iki kibazo cyangwa nabo kwicwa cyane bo bazica? what have they done to be solved? Ese bari kuri iyo liste bakoze iki barabashakira iki? Like, Gusa ikiruta byose who are the people behind all? abari inyuma yabyo byose noneho ni bandi. That sounds like a lot of questions. Njye ndumva mbaje ibibazo byinshi kuri njye. What about answers? You have any? Ese hari igisubizo na kimwe ufite? I'm working on Ndi it. kubikoraho. Yisomera kuri dunia yote. Thought that I was getting close to solving a part of this mystery. You suddenly showed up. Ubwo numvaga ngiye gukemura ibintu byose nagiye kubona mbona nawe uraje. Nothing's been the same since. Ibintu bita byivanga ntabyo ngiye kumira kimwe. Hell. So how did you find me? Wamenye gutahonde? I was following a lead and Hari umuntu nari nkurikiye nawe nsanga wagezeyo. Where? Hehe. Philip Washington. Nari nkurikiye witwa Philip Washington. Well? Uramwibuka? I was there. Nari mpari. It was me who called the police. Ninjye wamagaye polisi You were supposedly dead. ubwo bashakaga kupfa. I am dead. Narapfuye ariko n'ubundi. Did you happen to get a glimpse of them? Abane igishinge urabonye se wamunsi mutera igishinge umukobwa yari ahari. By the time I got there, Ubwo nahageraga Your body- umurambo wawe bari bari kuwupakira mu modoka bawutwara. gone before I could make out the license plate. Bagiye ntarafata na plaque zabo. No clues, no. Bivuze ngo nta kimenyetso ufite nta makuru na make Didn't even get a glimpse of them. nta nubwo wababonye. Mukobwa How'd you first discover the list? iyo list ubundi wayibonye ute? Rwa rupapuro rurimo code. It wasn't me. Ntabwo ari njye waruvumbuye. Who was it? Ninde se? My father. Papa wanjye niwe waruvumbuye. Uyasoma kuri dunia yote uko ibibazo byiyongera. Wibutsa dunia yote irimo Why tombora. don't we go and see him? Twagiye kureba sose akatubwira. He's dead. Papa wanjye yarapfuye. They killed him. Baramwishe. Gasani. Sorry. Wihangane. Papa yarapfuye. The guy I thought was my best friend Umuhungu natekereza ko ari inshuti yanjye. turns out to be a traitor. Byarangiye nawe ari umugambanyi. He's now 6 feet under. Ubu ngubu yanapfuye. Can't even go home to my family because my ex-wife and daughter think I'm Ubu dead. nta nubwo nataha mu rugo kuko wahoze ari umugore wanjye siko napfuye. Nothing. Nta kintu dufite natwe hano. Not even the list. Na list ubu ntayo dufite. Through that we can try to understand who's behind it. Byibura iyo list tuyibonye twamenya ninde uri inyuma y'ibi bintu byose. Ya list irimo code ntayagifite hano. I have a copy. Mfite kopi. Hey! Mfite kopi ya list. Ya list irimo amakode afite kopi. Uyu musore ni umuhanga. Kurt was more than a colleague. Kati yararenze kuba ari mugenzi wacu gusa n'umwe wapfuye. He was a friend. Yari inshuti. He was one of the best. Kandi yari umwe mu ba mbere kumbe ntabwo bazi ko yari umugambanyi yishwe na Will Scott. Baravuga Kati. I know it's the last thing you want to think about. Ndabizi nicyo kintu cyanyuma ushaka gutekereza. I'll take care of. Gusa famiye yawe tuzayitaho. Barabwira umugore we wapfuye. It's already been appointed. Ndetse hari n'amafaranga nyine yo kumufasha yabaye atanzwe yo kumushyingura. Umukozi wa FBI wapfuye. If you need Nugira icyo ukenera. my personal number. Iyi niyo nimero yanjye bwite wampamagaraho. Pani y'akazi. Abonye abantu b'abasirimu aguha business card nawo mwebwe murahura n'umuntu ngo fata telefone nkubwire nimero. Ngandika 07 kangahe. Asha. What's your name? Witwa nde? Tommy. Nitwa Tommy wapfuye arafite umwana. Tell me, can you take care of your mom? Tommy mama we wazamwitaho. Not a boy. Aho ni sawa. Well,
be seeing you. tuzasubira kandi umuntu ahaguruka agenda mwe umuntu ajya guhaguruka ugafata ibitoki ukabikaraga ukayampa papa yapfuye papa w'umwana Katorori byose biraza kumera sawa cyo bimaze kuba hari yaje hano aba nabo bakorera FBI nabo baracyari mu iperereza ryo bababwiye ngo baze kujya kuvugisha umugore wa Will Scott ngo bamubaze iby'umugabo we kuko aramushuba babonye ariko babona none umuntu wagira ngo asanga Will Scott ariko nabo babyemeye. Let's go. Ngino tugende. What's wrong? Kibazo ki? What's wrong? Kibazo ki? You know what's wrong. Ikibazo urakizi. What are we even doing here? Bundi turakurikirana. We're here because our superiors wanted us to follow up. Turi hano kuko abayobozi bacu batubwiye ngo twaze afande abo yabwiye ngo mugende mubaze madamu wa Will Scott nimba nta makuru y'umugabo kandi umugabo yarapfuye. Who's still in mourning? Tugiye kubaza umugore ukiri mugenda ko umugabo wapfuye. News from her recently deceased. Tumubaze ngese umugabo muraherukana kandi tubizi neza ko amaze iminsi apfuye. Urumva gushinyagura kurenza uko ari ukuye. Vayo tugende. Fande yavuze. Let's go. Tugende. Fande nimba avuze ubwo aba yavuze. Hari amashusho Fande yabonye bona nubwo atabonaga neza harimo ikintu cy'igihu n'iki. Vayo. Hako nino. Uyu nawe afitanye ikibazo n'umwana bafitanye beef. Kana karakariye mama. Nibiricyo byiri. Kana papa wakamaze iminsi apfuye. Umugore afite umunzani mu nzu yewe muri kubona inyuma we. Cyewe. Vayo. Miss Scott. Madam Scott. Soda, this is my partner, Agent Green. Uyu ni Agent Green turakorana. You have a few questions. Ufite ibibazo biki? What is this? Hasibi ni biki? Is my house the official FBI headquarters? Inzu yanjye yabaye dikote FBI. Kuki? I just spoke with 2 of your agents. Simaze kuvugana n'abandi baturutse kuri FBI mu kanya aba agent. Yes. Yego. 2 agents just Vuganye n'aba agent babiri bameze nk'amba. by to ask me if you Baje bambaza ibibazo nk'ibyo muje kumbaza. you're here. Ariko ubwo muri rero namwe reka mbabwire. My ex-husband Wowe ari umugabo wanjye. Scott is Will Scott yarapfuye. No, I haven't seen him Sindongera kumubona. Ntabwo nteka ko nzongera kumubona vuba. unless the FBI believes in ghosts. Kereka nimba FBI yizerera mu mizimu. Sasa FBI yarishe kukekeranya ivuga ati umugabo wawe uramuheruka basanze ari n'abandi baje kumubaza bataza bari. So this was your father's copy? Bivuze ngo niyo yo kopi ya papa wawe. Uyu mukobwa yari afite kopi. But I always saw it as his death certificate. Ati igipapuro buri gihe nyibona nk'ari cyo cyatumye papa wanjye apfa. Cya gipapuro kirimo amakode. Deciphering is my job, and this Giye gukuramo kode no gusobanura ibintu nk'ibi niko kazi kanjye. is my entire. Ariko sindabona akazi gakomeye muri kariyeri yanjye yose nkaka. Bari kwinywera dunia yote. Located. Nurese niki kiri gutuma bigorana. Okay. Reba. This. Ibanu, urebe. Each individual line Buri muntu wese responds with someone's name, uri hano biba bihura n'izina ry'undi muntu. but for each line, I need to come up with a different method of deciphering. Ndetse buri murongo wose ngezeho mba ngomba kuzana indi metode nshyashya yo gukuramo iyo kode. And I'm not even sure these are names. Nta nubwo mba nzi neza nimba ari amazina y'abantu. Is it these are Nta nubwo mba nzi bino nimba ari amatariki bazapfiraho. so Nta nubwo biri ku murongo umwe. is no usable or Ubwije kuri pattern. bino bintu biravanze. How did you crack the first 3 names? Amazina ya mbere so yamenye ute? Atatu. Well, for each line, Kuri buri I murongo have to try dozens of equations, nageragezaga equation nyinshi cyane nka 12. individual code, separately. Ndetse na kode yindi yo ku ruhande nkabishakira equation mu buryo butandukanye. Biragoye. Sorry. Help you if I was even remotely good. Nakagufashije iyo mva kuba ndi umuhanga mu mibare. What is your line of work? None so ukora iki? I'm an interior designer. Kiye nkora ndi interior design. Wanna be? Interior design nibyo akoramo. Designinga mu mazu iki ni cyane bakatsa. Ajon. What's up? Bimeze bite? Sir, are you certain that there are no other departments besides Ese na yindi department iri kuri kino kirego cyacu? I'm sure. Ndabizi ntayo. Is it CIA? CIS. CIA has other things to worry about. CIA ifite ibindi bintu ihangayikiye. NSA? NSA. We are the only ones on this. Nitwe twenyine turi kuri iki kirego FBI. Two unknown agents landing at Wilson None gute aba agent tutazi bagiye ku muryango wa Madam Scott bagiye kumubaza amakuru.
y'umugabo we To a T. Sir, they asked her if she'd seen Will Scott. bari bagiye kubaza niba aheruka kubona umugabo we Them that he was dead. yikangamo You get descriptions? bababwiye abo bantu ko bameze Matches nearly half our staff. batubwiye ko bameze twumva si Stood out was one of the two detectives had a star tattoo. ngo gusa aba agent babiri bagiye kumureba bari bafite inyenyeri tatuwaje y'inyenyeri ku kaboko bya bishushanyo bishushanyo And at a fifth column? Or our first direct contact with who's ever responsible for this list. If that was them, that's a bold move. nimba bari bo rero bagize ba nabi bakoze igikorwa kibi Seen the crack is why Will ese kuki bari kugenda kuri Will Scott ni umuntu bari bagiye kwihera akazi gusa w'umunyakira kutari uri no mu kirego uzi gukuramo amakode gusa kubera iki Will Scott bamushaka dore nguyu ni ugukoresha intoki ebyiri ni ukwandikisha amakaramu abiri nakubwiye ngo bino bintu bisaba ubwenge gukoresha umutwe nabonye abantu benshi bakoresha umutwe bavugana n'umukobwa ati sheri ko nshaka kujya gukoresha umutwe wamaye amafaranga bivuze ngo ntago abasanzwe menya gukoresha we mujye mukoresha umutwe mutekereza wana umutwe mugenda ahubwo bawusukura ariko umutwe ntago bawukoresha bageze muri saro gusa Ellie, just been going in circles all night. ijoro ryose naraye nzenguruka yandika byisubiramo nyine bimucanga ntago ari ukuzenguruka agenda ari gutangira nyine ikibazo kigatangira bushya Should get some rest, huh? waruhutse si bigeze nka saa saba zibura saa 10 z'ijoro I found a few extra clothes. hano hari imyenda nari mpabonye It's all that I could find that was left of my father's. niyo ya papa nari mbonye isigaye hari wajya uyambara mw'iyi minsi Do you need anything else? hari ikindi kintu waba ukeneye No. oya Okay. katorori ya Good night. uramuke Good night. uramuke ni umukobwa bari kubana mw'iyi minsi Can I come in? ninjire akana karakariye mama Is everything all right? mbese neza mwana wanjye arabaza akana karababaye baby Leave me alone. wanitse njyenyine You can't stay mad at me forever, you know. Mommy, mama Yeah, baby? can you lie next to me? Just for tonight? mama iri joro wanjyama iruhande basi kana disi byagacanze kasabye mama kukaraza muri iryo joro nawe yaraye hano mu ntebe filime You know, urabizi you're not the only one who's been having a hard time falling asleep. mwana wanjye ntabwo ari wenyine ufite ibibazo byo gusinzira muri kano kanya nanjye birangoye Why does Daddy's parents never come to see us? ese ababyeyi ba papa kuki bataje kudusura Well, nyine you know, Daddy's parents gotten very... ababyeyi ba papa wawe barashaje cyane Sometimes when people get old, kandi iyo abantu bashaje their bodies can tend to get weak. imibiri yabo iragenda ikamenya intege nke All the way out in Oklahoma. kandi urabizi batuye muri Oklahoma So, unfortunately, ikibabaje they've gotten so weak they can't come visit us. babaye abanyantege nke ku buryo batabasha kugera ngo badusure Oh, why don't we go visit them? twese kuki tutajya kubasura ni ikibazo nimba bo bataza kudusura It's a great idea. ahubwo icyo gitekerezo ni cyiza Do you like that? uyu yafashe ya telefone sasa ni ya telefone yakuye kuri wa mugabo wapfuye So, ni kati yari umugambanyi yakoranaga n'abagambanyi ndetse yari agiye kumujyana wa wundi wari inshuti ye
yari yareba muri telefone uyu nawe ari hano n'umwana uyu yarabyuka muri iryo joro. Zani iyi telefone areba ahantu yayihisha, aza akora hano ni telefone ashaka kureba ahantu yayihisha. Iyi telefone yayambuye umugabo wavuganaga n'abamutumye uyu. Telefone ndayitsimba. Tsimbamo telefone hano munsi y'intebe. Ari kubana n'umukobwa atazi. I know, I'm sorry to bother you so late. It's just... Bare kukubangamira bwije. Na fund FBI. Things aren't good to hear. Ibintu ntako bimeze neza hano. No, I'm not putting the full blame on you. Ntabwo nshaka kubigushyiraho byose ngo mbikurenganyirize. But that was your tip that led us there, and God knows if I didn't listen to you, my agents would still be alive. Buri cyuma ya makuru haboneka amaraso. Iyo nabikora ngo nkumvire abayagent bandi bari kubakira bazima. I want you to know what's going on. Ndashaka kumenya nibiki bijya mbere hano. People are asking questions and I could get in a lot of trouble. Mbere yuko nisanga mu bindi bibazo. To know if maybe there's something you're hiding from me. Ndashaka kumenya niba nta kintu uri kumisha uyu nafande we FBI sinzi nitari guhamagara. Ninde? No. Oya. Listen, calm down. Bantu nyumva ariko tuzi. You've been very hard to get a hold of ever since the Safari cyaturika ryaba biragoye ku muntu yaguhamagara nga kubone. I mean, very convenient. None ngo nguhamagaye bigacamo ni sawa hano harundi uri gukuramo code. Uyu muyobozi wa FBI. Okay. Well, I need to see you. Okay, nyeneye kukubona. Afungura ngufu hano. Ejo tubonane. Same place. Yego ahandi dusanzwe duhurira. Okay. Bariho bahurira. Good. Byiza. See you then. Tuze kubona nayo noneho. Uyu nafande wa FBI. Wibuke ni nawe bahaye amakuru y'ahantu bira byose byari binakira gipapuro cyari kiri yanze kuvuga uwamuhaye amakuru. Katurori. Barakwereka. Ibyo byarabaye akana kagaruka ku ishuri. Papa yarapfuye akana muri iyi minsi ntabwo kameze neza. Karababaye. Ni ka Ana. Gusa papa agira gutya burukabonye akanya. Basa kibeta buriya. Papa kaza ku ishuri kurunguruka areba akana uko kameze. Azareba akana kameze gute? Kana karababaye. Na kabayaga. Nya. Kana guhindukira gutya papa. Kabonye papa. Cyewe papa rishe. Tugaruke hano. I got 9 dead agents now. Mfite abayagent 9 bapfuye. Bitewe n'ahantu wambwiye ngo na warehouse wandangiye. Umukozi mubi yarenganye ibikoresho bye. Risk. I willingly Nanjye ubwo ari amakuru nari nishize mu kangaratete. war with their lives. Ariko abishyuye ubuzima bwabo n'abayagent banje niwo muhaye amakuru y'umusaza. See, I can't seem to shake this feeling of regret. Like Ni gute numva buri munota ndi kwicuza. I did something bad. Like somehow this. Nta hari ngiye wakoze ikintu kiba amakosa yanjye. Robert, Robert, we don't always regret the bad things we do. nta giteka twicuza ibintu bibi dukora. But sometimes we regret Rimwe na rimwe things we do. twicuza ibintu byiza dukorera abantu babi. Ibaza ariko hari igihe ngo twicuza ibintu byiza dukorera abantu babi aho kwicuza ibintu bibi twakoze. Nabyo birashoboka. Ntabwo buri gihe wahora wicuza ibintu bibi wakoze, n'igihe wicuza ibintu byiza wakoreye abantu babi. Not telling me? Ese hari ikintu utari kumbwira? That's insulting. Mbese muri kunuka. I need to know. Nkeneye kumenya. You're behaving as if we have no history. Uri kwitwara nkaho nta mateka dufitanye mwana. I'm trying to solve a case. Ndi kugerageza gukemura ikirego kiri hano. Uyu ni wa FBI niwe muhaye amakuru y'ahantu hari rwa rwandiko hari n'ikihebe barahageze barahaturikira. That it was important. Yeah, but did you know? Robert, I want answers as much as you do. Cye ntabwo nari mfite ibisubizo nk'ibyo ushaka. Can you help me solve this or not? Fasha rero kino kibazo tugikemure cyangwa umbwire niba bidashoboka. Desperation is. Guta umutwe ntabwo bikubereye. Like, just answer my question. Listen to me. Nyumva ariko nyumva. You have brought nothing to the table. Ubundi we nta n'ikintu wanzaniye. Favors. Usibye ko waraje kunsaba faveri. I give you a tip. Nagwaye amakuru. Want answers. Kubera aribyo bisubizo nari mfite. Nanjye ndashakaga ibisubizo. Nyuma y'amakuru ahantu kira kibiri kiragebe cyari kiri nari amadokima. Just
Do your job. rero genda ukora akazi kawe. If you do it right, we'll both get Akazi nugakora neza twese turabona icyo dushaka. Which is? peace of mind. Icyo dushaka kandi ni amahoro yo mu mutwe nta kirenzeho. Uyu niwe murangiye ati kibe kiri hano agiye yohereza aba agent we dutangira filime. Will Scott. Ese umugabo bita Will Scott waba umuzi? Will Scott uramuzi? Niyo magambo yamubajije. Uriya mugabo bari bagiye guha akazi ko gukuramo kode. Match. The marking on the victim's prosthesis corresponds with your hospital. Your Sasa cyakebe bakibonyemo ko cyari gifite insimburangingo bagicometsemo. Ati twasanze uwo mugabo ari hano yafuriwe mwatwereka amadosiye ye bakamenya imyirondoro y'icyo kihebe. Kuko imyirondoro cyagenderago n'indi muntu cyari cyaribye. Ariko seriyo namba bagisanzemo yari kuri ya nsimburangingo mubiri igaragaza ko cyavuga muri bitaro. But that's not the issue. Kibazo rero ntago ari icyo. Somehow we lost the file and I have amadosiye yo murwayi twara yabuze nituzo yagiye. over the place. Ariho imyirondoro y'icyo kigabo. How is that possible? Bishoboka bite? I don't have the answer to that. Nta gisubizo mfite cy'icyo kibazo madam. I'm a surgeon, Genda umubazi. not a records keeper. Ntago ndubika amadosiye. Ntago ari records keeper. Failure to Ni surgeon. None se uyu muntu uramwibuka? Mwerekana icya kigabo. Sasu mu bitaro. Hey, jya hasi. Bitaro yaje kubazamo amakuru n'amadosiye. Ya cyakihebe kivurijemo. Bamenye amazina yacu. Kimwe twatangiye kirasa. Mujye hasi. None baramenya imyirondoro yacu. Akiri mu bitaro yumvishe amasasu. Ibitaro hamagara 911. Yuri nimero ya polisi. Katurori. Bebe. Hey. Uyu ni Riz. Kasani. Murasa kumera sawa uyu murasiye kwa muganga. Murasiye kwa muganga. Komeza imbere. Numva uri dore urashe. Uyarakurikira. Urashe mu bitaro. Shaw. Acho. Katurori. Hey. Bisa nkaho bano bantu babakurikirana. Wari ugiye kubaza amakuru y'ikihebe. Ibibaye ku bitaro murabibonye. Naho habaye kurasana. Nyan. Ari amadosiye cyangwa se kira gipapuro twabonye cyanditse mu makode menya ibiri hatari byiza na gato. Katurori. Where's the doctor? Muganga ari hehe? Where's Dr. Cody? Muganga Koti ari hehe? Wa muganga yarari kuvugisha umwirabura. Umufite amakuru avuga ati umuntu. The doctor? Muganga uramubonyera? Nyagasani. Muganga yisaburirwa irengero nawe. Bisa nko bano bagizi ba nabi cyasaba biri inyuma kubamenya kizira. Katurori. Hey. You're back. Uragarutse. I see you wearing your new clothes. Ndabona wambaye imyenda mishyashya. Suits you. Irakubereye. Thank you. Urakoze. I was worried. Nari mpangayitse. I really don't think you should be roaming around. Ntabwo nkeka ko ukomeza uzenguruka hirya no hino muri karitsiye. Where were you? Wari uri he? Sam, get out. Get some air. Nari ngiye gufata akayaga. Akayaga. Dropped into my daughter's school. Nca no ku ishuri ry'umukobwa wanjye. You have a daughter? Ufite umukobwa? Just had to check on her, make sure she was okay. Nari ngiye kureba ko umukobwa wanjye ameze neza. You know, you could have put her life in danger. Ubuzima bw'umukobwa wawe nabwo ushobora kubushyira mu kangaratete. Could have seen you. Hagize umuntu ukubona. I miss her. Nari mukumbuye. And she's everything. Kandi umukobwa wanjye ni buri kimwe. Without her, this... I mean, the whole world means nothing. Umukobwa wanjye adari byose bisobanuye ubusa. She's my little angel. Ni marayika wanjye muto. I mean, she's tough, but she has a heart of gold, Mwana wanjye arakomeye afite umutima wa zahabu. like I've never seen in another person before. Nigeze mbona n'undi muntu wari we wese. She's the only thing keeping me going. Ndetse umwana wanjye ni ukomeje kumbeshaho. Aravuga umukobwa we. Nyaw. Yakuza abamani hako nino. Yashan. The prosthesis we found in Alex Mays' upper right shoulder turns out to be a dead end. Yansimbura ngingo twasanze muri mugabo. Heyman Orthopedic. Byabaye nk'ari ryo herezo menya nta yandi makuru ye tuzongera kubona. We provided them. Sounds like someone made sure the records of Alex Mays' surgery were erased before we could track him. Bisa nkaho uriya mugizi wa nabi yabanje gusibanganya ibimenyetso by'uwo mugabo Alex Mays mbere yuko tuhagera. Alex Mays yimye ko kira kiye bakitaga ariko nayo ni imyirondoro cyari cyaribye. He's a good man. Kati wapfuye ari umuntu mwiza. He seemed like he was acting a little strange before his accident. Ariko mbere yuko iriya manuka iba yapfiremo Kati yari kwitwara mu buryo budasanzwe.
Started keeping to himself? bisa nkaho ari ikintu cyari kiri kumurangaza cyangwa kumubangamira akabyihererana. That was bullshit. I guess. Kurt was never an introvert. Kurt ntabwo yajyaga yihererana amakuru. Somebody scared him. bisa nkaho ari umuntu wamuteye ubwoba. We verified the identity. ubundi tubanze tumenye Kurt ajya gupfa yarakurikiye Will Scott yanamugambaniye. Please just be done with this shit. Done with it? Are you listening to yourself? bino tube tubyihoreye uri kwiyumva ariko ngo tube tubyihoreye. 9 agents have died. What? aba agent icyenda bapfiriye kuri iki kirego gusa. That has to be an all-time low for the bureau. ndetse bizahoraho igihe cyose icyo gihombo tugize muri iyi biro yacu. We've barely made any progress. noneho nta hantu turi kujya mbega ntaho bari kuva naho bari kujya kuri iki kirego ngo bavuge ngo wenda bari gusatira. I have lost some of my closest friends from this case. You don't trust me about being done with it. naburiye inshuti zanjye za hafi muri iki kirego ntumbwire ngo tukiveho. I agree with you. turemeranya ariko turemeranya. Reese, turi kumwe. oya umukobwa yarakaye. you think this isn't hard for me? urakeka njye ntabwo bingoye? Reese, those were my best buriya bose bapfuye nanjye bari inshuti zanjye. my family. bari bameze nka famiye. And you. kandi nawe I care about you. erega nawe nkwitaho Liz. I want you to know I'm here. If you need anything. ndetse mba ngira ngo umenye ko mpari igihe cyose wagira icyo ukenera. nabakorana dusubire mu kazi. Have you seen Robert? Robert wamubonye? He was here earlier today. yari ari hano kare. ntabwo wamubonye? uyu kurebamo hano byabacanze. ntaho bari kujya ku kirego cyabo ngo bavuge ngo wenda aro bari gukeka. hari aho bari kugana wapi. ikirego gisa nk'icyabacanze cyahagarariye hamwe. ikirego cyabo cyose gisa nk'igishingiye ku gipapuro kirimo amakode. icyo gipapuro dore ngiki. uyakomeje gukuramo kode agerageza. We've been at this for hours. How about a dinner break? tumaze amasaha turi muri ibi twagiye kurya. oya Scarlett, just give me something. You need to Scarlett wagize icyuma. What I need to do is crack this code. reka no kode mbanze nyikuremo. suit yourself. okay I'm gonna order a pizza. reka ntume pizza. reka ntume pizza muri resitora bita Gift. nibo bagira pizza nziza hariya mu mujyi buriya. Just don't get it. breakfast icyo kurya cya saa sita ibintu byose ubundi ni muri Gift. Million Scarletts in the United States. Without baje kubona izina ryitwa Scarlett kandi ba Scarlett ni nka miliyoni nyinshi cyane bitwa gutyo muri Amerika. baje kubona izina rimwe ryitwa Scarlett. Why don't you move on to the next one and jump around? uwo nguwo tumusimbuke rero. because it's a person, Claire. uyu ni umuntu. Just jump around this. umuntu ntabwo bamusimbuka. How many names are on the list? ese iyo lisiti y'abantu bangana iki? ni lisiti y'abantu bazicwa. Well, if each line corresponds to the person, then 26 bashobora kuba ari abantu 26 are already dead. bane muri bari ko bamaze gupfa. The list primarily consists of iyi lisiti iriho Kilatini, Pharaonic, ikirimi cyo kwa bafarawo, Arabic, icyarabu cya kera, Chinese symbols. ibimenyetso by'abashinwa byose biriho. Here, these symbols, those are Mayan. iki kirimi ni icy'abamayani Celtic, to be precise. ndetse na Jakatel. How do you know? ubizi ute? I studied Mayan architecture. If nize mayani architecture. you're counting these, bino mubibara gute? umukobwa nabonyemo ibyazi. what numerical classifier are you using? mbwira numerical classifier muri gukoresha hano. Well, What? rebe it's flat. The list, it's flat. urabona iyi list ibisa nk'ibitambitse. uravuga iki? In the Celtic language, iyo uri kusoma ikirimi cy'aba Jakatan different numerical classifier when counting flat. ukoresha uburyo ibintu bitambitse mu rwego rwo kubara imibare yabo cy'imbere. ko gatangira kumusobanurira. ashyiramo hano barebe buryo ki ibintu byabari ababibaramo. What are you doing? Just Okay. yandika hano W. W. komeza kureba. do biramufasha komeza kugira. You're a genius. wa mukobwa ufite ubwenge we biri gukora. Watkins? Scarlett Watkins. Bingo.
Okay, where do you live, Scarlett Watkins? atuye hehe amakuru batangiye kuyabona Scarlett Watkins zina bararibonye zina barikuyemo You have your own law firm in North Hollywood. uyu mugabo mu majyaruguru ya Hollywood afite cabinet d'avocat ye baramubonye reka bari we tujya kureba n'undi uri kuri list kandi iyi ni hit list twabonye ni list abantu bose bari bagomba gukwicwa babonye witwa ngo Scarlett Watkins bahise bamenya ko afite cabinet d'avocat mu majyaruguru ya Hollywood niho bagiye kujya turi tuvera tugaruke hano ku cyicaro cya FBI bano nabo batonganyemo. Hey. We yeri kunywa niyoko nitabi bita niyoko nabonye mu Rwanda ryarahageze nari biri cyane. Quit. Nari nzi ko retse itabi. I did. Yego narariritse. Not starting up again. Narubwo ngiye kurisubira. Karakanyuma. Look. Mva. I'm sorry. Mbabarire. They shouldn't have lashed out on you. I was Ntago nakabaye nakubwanukiye ngo utonganye. angry, I should say. Nari mfite ubwoba cyangwa se narakaye sinzi ko nabivuga. Yeah. Okay. Okay. There's something you should know. Hari ikintu ufite kumenya. Should have told you sooner. Nakabaye narakikubwiye na mbere. What's going on? Ibiki bijya mbere. You know, I paid a visit to the orthopedic center earlier. Nasuye ryavuriro kare. And you told me that was a dead end? Wambwiye ko ariho birangiriye ariko byaducanze. Yes and no. Birashoboka cyane binashoboka. Care to elaborate on that? Wansobanurira neza. Promise me. Sezeranye. Stays between us. Kubera bigume hagati yanjye nawe. I don't know who I can trust anymore. Ubu ntago nzi undi muntu nakwizera ubu nona. I know I can trust you. Urabizi we nakwizera sibyo? Urebe. Ako nino. Bano no haro bamaze kumenya. Uko bwara amakuru ngo yabonye. Bano bahise baza hano. Okay, here we are. Urabizi. Ni mu rugo rwo babonye kuri liste. Bisa nk'ari ugomba gukurikira mu bagomba gupfa. Access to her cell phone, we're going to need everything. Emails, text, Turaza gukirira email, message, social media, imbuga nkoranyambaga zabo. everything on my desk. Mu masaha abiri byose mbibone ku meza yanjye. What's the latest? Mugeze he? We mapped out every possible whereabout Will frequented leading up to his disappearance. Turi kugerageza guhuza ahantu hose afite aho hahuriye n'uriya mugabo ko yabuzemo. Nothing on that end. We visited his old place and found out from his ex-wife about him moving out a few months back. Unfortunately, Twasuye umugore w'uriya mwigizi wa nabi dusanga yaragiye kwimuka. And we used the database of over 24 real estate agencies in Los Angeles, linking the name Will Scott to rental agreements, and the results were positive. We have an address. Ndetse Will Scott twamaze kumenya n'ahantu yari atuye. as of yet. All right, let's go. Come on, right now. Aturire bahita bacaho. Do me a favor. Turn this place upside. Umva uraho hantu nimuhagera urugo rwose mu rushyire hasi mbega mu rusake buri nguni yose. There, I saw him. Genda arahira nabonye papa. Listen, Ana. I know this has been Wa mwana ndabizi bino bintu birakugoye. difficult for me to Ariko nanjye birangoye kana kari kubwira mama ngo nabonye papa uyu munsi. accept the truth about your father. The sooner you can start healing. Nuko utarakira neza ngo utangire kwakira ko papa yapfuye ariko nawe wabonye. Sometimes Rimwe na rimwe things can play tricks on us. ubwonko nabwo bujya budushuka. Especially in times of sadness. Cyane cyane mu gihe cy'akababaro hari igihe ubona umuntu wawe wapfuye ukongera ukamubona. Because one day we'll be able to smile and be happy again when we think of Gusihangana umunsi umwe tuzongera tubashe guseka. it's just gonna take some time, baby. Gusa bizatwara igihe baby. How much time? Igihe kingana iki se? Well, that depends. Bizaterwa. But I know talking about it definitely helps. I just don't want to talk about the sad things. Okay. We can talk about the good things. Cyese nshaka ko tuganira ibintu bibabaje okay tuganira ibintu byiza. Let's tell each other what we miss most about your Reka no twese tuganire tubwira nicyo buri umwe akumbuye kuri papa. things. Ariko ibintu byiza gusa. Sibyo? Ngo nibyo bagiye kuganira. Umbwira ibintu byiza ukumbuye kuri papa wawe wapfuye nanjye ngubwire. Mama n'umwana. I'll go first. Reka mbanze. Kugerageza kwikura mu gahinda. I miss his laugh. Nkumbuye ukuntu papa wawe yasekaga. Your turn. Nawe mbwira icyo ukumbuye kuri so.
I miss the goofy eyes he would make at me sometimes. Ngiye nkumbuye ukuntu yajyaga karaga amaso rimwe na rimwe akigira gutya turi gutera story. Yari abishoboye. Pancakes. Ndetse na pancake yatekaga mama yarakurushaga kuziteka wakagoryiwe. Baraganira. Does this help? Biri kugufasha? Yeah. Yego. Narumiwe uburere ukuntu butangwa hano hanze. Anything. Even if it sounds crazy. Ibintu byose tubiganira byaba ari ubusazi. Sounds crazy. Umugore yitwa Leah. Umugabo yaje hano. Urebe filime. Dore aho yaje. Mbere na mbere yaje mu rugo rwe. Your daughter, she's cute. Umukobwa we ni mwiza. Yabanje kuza mu rugo rwe. Kandi FBI yamaze kumenya urugo uyu mugabo yabagamo mbere. Just in case. Amaze gutandukana n'umugore we ngo urugo yagiye kubamo. Nirwo yabanje gucamo abanza apakira ibyo apakira. Ubundi agiye kureba uwo mugabo babonye ugiye gukurikira mu bicwa bajye kumureba nyuma. Who's that? Wo ninde? Robumvishe. Hey. Mu nzu ye. FBI yahamenye kandi bazi ko uyu mugabo yapfuye. Film. Bizi twagiye. FBI yavuze ati inzu ye baze bayicurike bamenye akantu ku kandi. Arabinjiye hano. Mu rugo rwe rwa Will Scott yatandukanye n'umugore yitaza kurubamo. Dore nguyu. That door is supposed to be locked. Uyu muryango wakagombye kuba ufunze. Something's up. Harimo ikibazo hano hantu. Harimo ikibazo. Dore umugabo ari gucika. Hey! Nta muntu umwe wo kwizera. We yagerageje guhamagara muri FBI w'inshuti ye yashatse kumwiyicira. Ntanswe bano none hatanazi batari inshuti ze bo muri FBI. Umugabo ari kuba kwipa nta muntu umwe ashaka amenya akakiri muzima ataramenya ibyiriya list. Bimeze bite? Abantu bazi ko yapfuye. Inzu ye bayigezemo. Ari kumanuka na mukobwa. Katuri. Ya. Umugabo Chisheni. Clear? Meze sawa? I'm good. Jemeze sando umva nta muntu urimo hano. Katuri. Sasa urebye hano. Wibuka uriya mugabo bajya kumufata. FBI nta ya list irimo kode bari bagifite. Umugabo yari yarayigiye arayifotora yose amakode abimanika ku gikuta cye. Dore ngo barabigwaho. It's up on the fridge. Iyi foto yari imanitse kuri firigo. Torerwa ya kode ngo barongere bakayibona. Ya makode. Reba hakunino. Look at this. Reba hano. Reba hano. Barabibonye. FBI yari yabuze kode ngo imenye naho ihera ikurikirana ikirego. Barasibonye kode. Rwa rupapuro bongeye kurubona. Hey! I think we're back in business. Ndakeka tugarutse muri business. Byibura ubungu babona aho bahera bagakurikirana ikirego ubwo babonye ya dokima. Iyi ni liste iriho abantu bose bagomba gupfa n'amatariki bazapfira. Hey! Bimeze bite? Bano bahise bafotora babijyane kuri FBI barebe ko babikemura. Ndaje mu kanya. Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 murongo wa 15 ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo na heri watu wenye Bwana kwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri. Cyangwa se ubwoko buhiriwe. Au ni kabila yenye uheri. Cyangwa se ni bande bahiriwe. Au ni wakina nani wenye uheri. Ni bande bahiriwe muri ubuzima. Ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga ngo bari barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema ukiwatizama watu wanasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Yego biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri. Iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri.
tukubyumvikana Tunaelewana usho hapo? kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi yarabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yawe. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekwambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atari we Mana yawe, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka sowe Imana. Hili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Agarembera abana karirimba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atari we Imana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzi kari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima uko umubwira neza kuwiteka atari we Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika kuwiteka ari we Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bari we ube Imana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki gituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, nao ambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo, bakabaho bazi kuwiteka atari we Imana yao, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubagwa ngo musenge mugasengana. Yani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyaje. Hata kanisani wanakuja. Nibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua iyo Mana muvuga atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Abantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala, aho baryamye, lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri, ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza, wanatembelea magari ya kifahari. Yani mtu namuona ni mbarikiwa,
ariko azi neza umutima w'icyo, lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana, huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Nubu umeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhe umugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa sita z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa sita usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhe umugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii nyuma y'ukwezi itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kumbuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanya 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Iteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Iteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani kwa jina la Yesu. Amen. Shalom, shalom. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kuifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga wao barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale
wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera akazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushobora kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abo bantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekwambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atari we Mana yawe, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka siwe Mana. Hili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora na pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Agarembera abana karirimba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atari we Mana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzi kari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atari we Mana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Tutaka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ari we Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bari we ube Mana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo, bakabaho bazi kuwiteka atari we Mana yao, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubagwa ngo musenge mugasengana. Yani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyaje. Hata kanisani wanakuja. Nibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe.
Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Hao ni wabarikiwa. Benshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala, aho baryamye, lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri, ariko barazi neza icyo abaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza, wanatembelea magari ya kifahari. Yani mtu namuona ni mbarikiwa, ariko azi neza umutima w'icyo, lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila liobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro, karibu usiku wa leo muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi kugeza saa 8 mpaka saa 8 muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu, uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo, na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Kumbuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Utanye 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kuifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144 ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera buryo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera buryo. Heri watu wenye hali hii, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri.
ni bandi bahiriwe muri ubuzima? Ni wakina nani wana uheri? Rimwe na rimwe ujya vuga ngo bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Yego biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushoka ubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ariwe Mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekwambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atariwe Mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka sowe Mana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni pastor. Yawezekana akawa ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana akawa ni muimbaji. Agarembera abana akaririmba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atariwe Mana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzi ko ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuiteka atariwe Mana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika kuwiteka ariwe Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bariwe ube Mana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo. Bakabaho bazi kuwiteka atariwe Imana yao, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubagwa ngo musenge mugasenga da? Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyaje. Hata kanisani wanakuja.
n'ibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua. Iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao. Abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Abantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye. Lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri. Ariko barazi neza icyo abaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu miduga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa. Ariko azi neza umutima w'icyo abaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu. Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe. Na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 742 Fata nanjye gusengera isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uteka kumurikisha izo maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufaza. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, na nchi zote na lugha zote, ukiwakomboa kwa damu yako, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi, ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu n'umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kubifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114 umurongo wa 15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144. Ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 umurongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii,
hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga ngo bari barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntabwo umuntu ahiriwe kubera bya bindi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Ushobora kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera buryo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite uwitekaho imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho uwiteka imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite uwitekaho imana akaba ari imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi kuwiteka ariwe mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atariwe mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka siwe Imana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora na pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Agarembera abana akaririmba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atariwe Imana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo urubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuwiteka atariwe Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Tutaka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ariwe Mana kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bariwe ube Imana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo. Bakabaho bazi kuwiteka atariwe Imana yao. Na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje.
Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora kubabwira ngo musenge mugasenga da. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyayo. Hata kanisani wanakuja. Nibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua. Iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao. Abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Abo bantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye. Lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri. Ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa. Ariko azi neza umutima w'icyabaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 743 942 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu w'iteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uteka gumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uteka kumurikishiza maso akugire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufaza. Ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije. Ni wewe unayestahili kuchukua kitabu hiki na kuvunja mihuri yake. Kuko watambwe ugacungurira Imana abo miryango yose no mu ndimi zose. Kwa kuwa ulitolewa ukakomboa watu wa Mungu wa kila kabila, kila taifa, no moko yose no mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe. Na nchi zote na lugha zote ukiwakomboa kwa damu yako. Ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Ukawafanya kuwa makuhani na wafalme wa Mungu wetu katika ulimwengu. Uyu ni umunsi wa gatanu. Leo ni siku ya Ijumaa. Umunsi tuvuga kuifatanya n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi. Ni siku tunayozungumzia kuhusu maisha yetu ya kila siku. Tukavuga imyemereza na gutsinda cyangwa se kunanirwa. Ni tunazungumzia kuhusu falsafa iletayo ushindi au kushindwa. Imyemerere yawe ifite uruhare rukomeye ku buzima bwawe. Unajua wewe falsafa yako inahusika kabisa kwa kiasi kikubwa kwa maisha yako. Ibyo wemera. Wewe kile unachokiamini. Ibyo wemera mu buzima bwawe. Unachokiamini kwa maisha yako. Bishobora kugukiza cyangwa bikakwica. Vyaweza kukuponya au vikakuua. Ibyo wemera. Unachokiamini wewe. Zaburi 114:15. Tunaenda kusoma katika kitabu cha Zaburi, ni sura ya Zaburi 114 sura ya 15. 144. Zaburi 144. Ni katika kitabu cha Zaburi ni 144 murongo wa 15. Ni mstari wa 15. Navuga ngo hahirwa ubwoko bumera buryo, hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabwo. Panasema heri watu wenye hali hiyo, na heri watu wenye
Bwana kuwa Mungu wao. Hahirwa ubwoko bumera butyo. Heri watu wenye hali hii. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri watu wenye Bwana kuwa Mungu wao. Tosha kuvuga umuntu uhiriwe. Sasa hapa ni tunataka kuzungumzia ni mtu gani mwenye heri, cyangwa se ubwoko buhiriwe, au ni kabila yenye uheri, cyangwa se ni bande bahiriwe, au ni wakina nani wenye uheri, ni bande bahiriwe muri ubuzima, ni wakina nani wana uheri. Rimwe na rimwe ujya vanga wao bale barahiriwe. Unajua mara nyingi waga tunasema, ukiwatizama watu unasema kweli wale kweli wana uheri. Ntago umuntu ahiriwe kubera imodoka agendera. Mtu hana uheri kwa kuwa anatembelea gari ya kifahari. Ntago umuntu ahiriwe kubera kazi runaka akora. Mtu hana uheri kutokana na kazi anayoifanya. Ntago umuntu ahiriwe kubera abana. Mtu hana uheri kutokana na uzao. Ntago umuntu ahiriwe kubera bya bidi byose uvuga. Mtu hana uheri kutokana na yale yote unayoyasema. Egome biriya ni byiza. Ukweli ni kwamba yale yote ni mazuri iyo ubifite ariko uhiriwe. Ukiwa navyo na ukiwa una uheri. Tukubyumvikana. Tunaelewana hapo. Usho kubifite ariko udahiriwe. Unajua waweza kukamiliki hivyo vyote lakini ule uheri hauna. Niyo mpamvu Dawidi arabisiguye neza. Ndio maana Dawidi alivisema vizuri kabisa. Ubwoko bumera butyo. Akasema heli kabila ilivyo hivyo. Hahirwa ubwoko bufite Uwitekaho Imana yabo. Na heri kabila yenye Bwana kama Mungu wao. Ubwoko bufiteho Uwiteka Imana yabo. Na kabila ina Mungu ina Bwana kama Mungu wao. Ubwo bwoko burahiriwe. Hiyo kabila kweli ina uheri. Abantu bafite Uwitekaho Imana akaba ari Imana. Watu wana Bwana kama Mungu wao. Abo bantu barahiriwe. Kweli hao watu wana uheri. Niba uzi ko Uwiteka ari we Mana yao. Jamani, kama wewe kweli unajua kwamba Bwana ndiwe Mungu wako, urahiriwe. Wewe kabisa ninakutangazia una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Urahiriwe. Una uheri. Urahiriwe. Wewe una uheri. Nakubwiye ngo nimekuambia ibyo waba ufite byose mu buzima, chochote unachoweza kukimiliki maishani mwako, Uwiteka akaba atari we Mana yao, na Bwana akawa siwe Mungu wako, ntabwo uhiriwe. Jamani, nakutangazia wewe uheri huna. Ntabwo uhiriwe. Nakwambia uheri huo huna. Ntabwo uhiriwe. Wewe huna uheri huo. Quartier nziza yose waba urimo, waweza ukaishi kwa mtaa mzuri, ubuzima bwose waba urimo, maisha yote ulionayo, ibyiza byose waba ufite, vizuri vyote unavyovimiliki, ariko urazi neza, lakini moyoni mwako unajua, ikintu uzi neza mutima, yani hilo unalijua moyoni mwako. Iki si ikintu ushobora umuntu uvuga ngo uriya muntu ngo Uwiteka sowe Imana. Ili si jambo waweza kulitizama kwa mtu na ukajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wake. Ni ikintu buri muntu wese azi cyo mu mutima we. Ni hilo ni siri ya moyoni. Hari umuntu mu mutima arabizi. Kuna mtu anajua moyoni mwake kabisa. Ashobora kuba ni pastor. Yawezekana kama ni pastor. Ashobora kuba ni muririmbi. Yawezekana kama ni muimbaji. Hata mbele y'abana akaririmba mugafashwa. Yani anasimama mbele za watu, ana praise, ana worship, mnasaidiwa. Ariko wazi neza kuwiteka atari we Imana. Yeye anajua kwamba Bwana Mungu sio Mungu wangu. Ubundi nta wundi mucamanza ukenewe. Unajua hakuna hukumu nyingine inahitajika. Umutima w'umuntu n'umucyo rubanza. Moyo wa mtu ndio unatoa hukumu. Ashobora rwose anazi ko muzika ari pastor. Anawezekana anajua kabisa wewe unamjua ni pastor. Ariko umutima ukamubwira neza kuiteka atari we Imana. Lakini moyoni mwake kabisa moyo unamshuhudia Bwana sio Mungu wake. We arazi indi Mana yiwe. Yeye anajua Mungu wake. So mureba hanze, unapomtizama kwa nje, unaona ko bimeze neza. Unaona mambo ni safi tu. So icyo cyakubwira ni iki? Nataka kukwambia ni nini? Mu bintu byose ukora bya buri munsi, katika yote unayoyafanya kila siku, ube uri sure, yani uwe una uhakika Uwiteka ari we Mana, kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. Ibyo aho waba ujya hose, mahali popote utakapokwenda, ibyo waba ugira byose, chochote utakachokimiliki, uze wemere gutakaza ko Uwiteka bari we ube Imana yawe. Usije ukaruhusu kupoteza Bwana kuwa Mungu wako. Uze wemere ikindi kintu cyose ko cyaba Imana yawe. Usije kabisa ukaruhusu chochote kibaya kuwa Mungu wako. Kubw'icyo ushaka, kwa lile wewe unalolitaka. Niki kituma abantu bata Uwiteka? Ni kipi kinachofanya watu wamwache Bwana? Ni bifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibifatanye n'ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi, haya yanayoambatana na maisha yetu ya kila siku. Ibi nibyo bitera abantu kujya gukora amasezerano atari. Haya ndio yanawafanya watu waingie kwenye maagano yasiyo.
bakabaho bazi ko Uwiteka atari we Mana yabo, na wanaishi wakijua kwamba Bwana sio Mungu wao. Abantu rero baratangaje. Hawa watu kabisa ni waajabu. Ushobora no kubabwira ngo musenge mugasengana. Yaani unaweza kuambia kabisa tusali kwa pamoja, mnasali. No mu rusengero bakajyayo. Hata kanisani wanakuja. N'ibikorwa by'Imana bagakora. Kazi za Mungu wanazifanya kabisa. Ariko bazi neza. Lakini wao wanajua iyo Mana muvuga ko atari yo Mana. Huyu Mungu mnayemtangaza, mnayemhubiri sio Mungu wao. We abizi neza umutima. Hilo moyoni mwake ni siri analijua. Rero abafite Uwiteka Imana yao. Sasa na walio na Bwana Mungu wao, abantu barahiriwe. Hao watu kweli ni wabarikiwa. Walio na maisha namna hiyo ni wabarikiwa. Hao bantu barahiriwe. Hao ni wabarikiwa. Beshi bamaze kuva muri iyo nzira. Sasa wengi wameshatokana na njia hii. Na abategetsi, ni viongozi, ni watawala. Aho baryamye, lakini mahali walipolala barazi neza icyo abaye. Wanajua mikataba na kilichotokea. Ni matajiri, ariko barazi neza icyabaye. Wanajua walichokifanya. Bari mu mituga myiza. Wanatembelea magari ya kifahari. Yaani mtu namuona ni mbarikiwa, ariko azi neza umutima w'icyabaye. Lakini moyoni mwake anajua alichokifanya. So umutima wonyine, moyo wako pekee, nuzakwemeza kuiteka ari Imana. Huo ndio utakaye kushuhudia kwamba Bwana ndiwe Mungu wako. N'ubumeze utyo, kama wewe ulivyo hivi, urahiriwe. Wewe ujue ni mbarikiwa. Niba uri mu bwoko umeze gutyo, kama upo katika kabila ya namna hii, uri mu bwoko buhiriwe. Wewe upo katika kabila iliyobarikiwa. Imana iguhezagire cyane. Na Mungu akubariki mno. Imana iguhumugisha. Mungu akukilimie bahati zake. Karibu iri joro. Karibu usiku wa leo. Muri Midnight Fire. Kwa Midnight Fire. Dutangira saa 6 z'ijoro za Nairobi. Tunaanza saa 6 usiku time ya Nairobi. Kugeza saa 8. Mpaka saa 8. Muri online altar. Ni kwenye huduma ya online altar. Kuri channel yacu. Uwe unatufuatilia kwenye channel yetu Holy City TV Official. Holy City TV Official. Aho yandikishe na ujisajili. Ni byiza cyane uzabugize neza. Ni vizuri utakuwa umefanya vyema. Yes, no kuri Facebook. Na kwenye page ya Facebook. So karibu ubane natwe muri rijoro. Karibu uwe pamoja nasi usiku wa leo na Mungu akubariki. Imana iguhumugisha. Mungu akupe baraka zake. Sunday hii itakuwa ni Sunday ya mwisho wa mwezi. Karibu kwenye kusanyiko. Ni kusanyiko la uponyaji na kufunguliwa. Tunakupokea. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Ibuka nimero ya telefoni. Kumbuka ile namba ya simu. Gutanyi 254 plus 254 743 742 Fata nanjye gusenga isengesho. Omba pamoja nami. Nukuri kugirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'imisi yose nyiriho, nanjye nzamunzu Uwiteka ryose. Amen. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Uwiteka agumugisha kurinde. Bwana akubariki na kukulinda. Uwiteka kumurikisha izo maso akugirire neza. Bwana akuangazie nuru za uso wake na